Muthenya umwe itina wa Minister muveani wa kisomo Professor George Magoha kutangaza mausungio wa mutiani wa kilasi cha nyanya wa Kcpe wa mwaka wa 2021 uthuthio ni umiwe kula kwi Asyai kwikiria kila mumanyiwa uneki mutiani huu ni walika Sukuluni cia secondary uni kwianana na maalimu ma skulu cia musingi ala makomanie Sukuluni wa musingi wa Kiaoni na ula ni umwe wa ala manekitenesa sub county ya Kibwezi wina manyiwa ana mena maxi mbewa manana na angi miongo muonza na imwe mena maxi mbewa manana 3 na miongo 5 na vala oingi makule Asyai onala Syana Syoo itanai kanesa kumatwa wa Sukuluni ma secondary. Kennedy Mulinge enaingewa kufituka kwambe wa masame ngole nane tuna Minister muvene wa kisomo Professor George Magoha kutangaza mausungio mamutiani wa kilasi cha nyanya wa Kcpe kisi kwa alimuna siku kwa mani ya Sukuluni kivathokanyo kutani ya mausungio mama niwamo Valava sub county ya Kibwezi county ya Makoni hasina maniwa masukulu wa musingi wa Kiaoni na ulani umo wa skulu lawe kitenesa sub county ni ima kwa mani ya Sukuluni okutani ya maniwa mo vala maniwa ana mena maxi mbewa mana ana wambe ena max mana 11 na maniwa angi miongo monza mena max mana 3 na miongo 5 na kwambata nina utanu kwanga ino ndo wa Syana cia Kiaoni and boarding kwetha siekie nesa monopio mbewa ondo siaika kuma skulu wa mbewa thithitwe ne skulu yende na kwetha na upward trade kuma 2018 koka kubika last year 2021 palatu kwa TMN score ya 362.73 amwe mama ni wala mavika kutana vamwe na Asyai na vamwe na alimomo mawiweta ngwatanio na kuthukuma kwa vamwe takukutetheisye kuwete mausungio ama sio. Washukuru wazazi walikuwa wanatupa support, walikuwa wanatu encourage tusome na tukapita. Kwanza namshukuru Mungu kwa kutuwezesha na kutuongoza na kufanya huo mtihani wetu. Ninawashukuru walimu wetu kwa kuwa walikuwa wanang'ang'ana wakatusomesha vizuri na wazazi wetu walitupea support. Uneni kwa tambau ni mwalimu munene wa skulu Daniel Ngunanga. Matokeo amo usio wamo maumie mbe kula kwi Syana ila ineki yebiti oto isomethete lakini wethi ana sisi na biti mwingi and they are disciplined and they are following the school rules. Ne bandu bena teamwork spirit nzeo ya Asyai alimu na Syana pamoja na stakeholders all the makisio ke na Matwae ka skulu ona kawe kisio ni chumo muno ne public school le bandu rulo na Syana siamina kunewa motisha na kusoma kwa nasani alimu nisieka anaza na mwasiko leo usala ya Syana na kutesia. Tunawahakikishia hadi wakitupeleka shule za upili tutaenda tutia bidii na tung'ang'ane, hatutawaibisha. Mbala kutana kuko ya tiwa ni asiku ambisha kuivanga kutoa maniwa ama Sukuluni ma secondary. Wito umwa kula kuya siku ikithia kana kilaka na keki kilasi cha nyanya nikeyongana skulu cia secondary. Syana isu ona etho musi ona katana kondo no kwenda kena kinengo pepata wakaende form 1 ni kana kambe kuyana kiakili na kimawazo ni kana withie katona kayuma form 4 kwitha katona pasu further education kana course idondo utona katethia kuba ingwa kana kamwe ngwikulia musi ekale na kwa musi tuende ne encourage asi tuende secondary kila kana ona alama wundi wo wundi kana ndo wa skills nimeza kana za muno kubikisyo na alama minute university kuba ibata kana ka ngame standard 8 Ndilivoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Makoni nyeneta wa Kennedy Mulinge.